Alright, ngira ngo mumeze neza kabisa bakurikiye Makenga TV. Iyi ni impanuka yabereye ugeze mu kabuga ka Nyarutarama werekera Kinyinya. Iki ni kabisa mba mpari ku bwanyu. Ni impanuka yabaye aho imodoka yagonganye n'indi, ariko nta cyabashije kuba umuntu yapfa nyine uko byagenda kose. Ni iki ruzungu mpababereye ku bwanyu, ni MC Makenga. Ni iki ruzungu, mwumve muri tayari rero ibi bintu mujye mugenda neza mu mihanda, dore murabona kabisa ikibazo ni ya mivuduko ikabije mu kabuga ka Nyarutarama kabisa, umuhanda ugana Kinyinya. Niho iyi mpanuka yabereye uyu munsi mu masaha y'isaa 9 gutyo n'ibindi. Ni MC Makenga mpari ku bwanyu, amakuru nk'ayanganza bahera ku gihe, ngire ngo mumeze neza.